Thirikari neranire kung'ethanira na itoi cia gikundi kia Al-Shabab niguo gutigirira tharikira cia ica ikuhi iria ikoretwo igitabanio ni gikundi giki ni ciahuka kaimana. Pigieni makofi. Akiaria ari kaunti-ini ya Turkana, minista wa ugiteri wa thiini Profesa Kithure Kindiki niwe uheanire kiraniro giki thutha wa maabitha atano a borithi kuragwo Huai Waira ni itoi ici mwena wa Elwak kaunti-ini ya Mandera. Maafisa ambao mmekuja hapa, msikuja hapa kuzembea, msikuja hapa kulala. Rais alali, mimi waziri silali, hata nyinyi msilale. Tushirikiane na viongozi, tushirikiane na wananchi, na kwa sababu wananchi wapenda amani na viongozi wao na sisi ndio wengi kuliko wezi wa mifugo, tutawashinda. Agikira ndeto ino mukode, Kindiki nioririe honge ciothe cia ugiteri ikorwo iri cemba kung'ethanira na itoi ici, akiuga thirikari ndigukorwo na tha mihang'o ya kuhuka itoi ici. Kama mnavyoona katika miezi michache ambaye Mheshimiwa Rais amechukua usukani, Mheshimiwa Rais ameamua na ameamuru ya kwamba serikali yake ndio itaangamiza biashara mbovu na uhalifu wa wizi wa ng'ombe Kenya hii yetu. Akirekereria mitaratara ya kung'ethanira na itoi cia wici wa mahiu barabara nene ya guthie Kitale ngina Lodwar, Kindiki niaugire ica ikuhi runyanjara rwa Turkana ya muhuro ni rukwandikithio ngatheti-ini ya thirikari ta kimwe kia icigo iria igumirwo ni wikinae, akiuga no arangiri akura matanya mucia githaka maritikagirio kuingira. Anybody found within that reserve after the expiry of the notice will be treated as a suspect for armed bandits. Mweri muhetuku andu 20 gatagati ka maabitha a ugiteri ni makwire kurumirira tharikira cia itoi cia Al-Shabab kaunti-ini cia Lamu, Mandera, Garissa na Wajir. Kurigana na ruhonge rwa borithi NPS, itoi ici cirageragia kutharikira kambi ya jeshi, no tharikira ino irathatio. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Irimo wa Kimani.